Genesis chapter 8. And verse 22. Genesis chapter 8 and verse 22.
indaba jwayelekile la uNoah ekade unikwe uNkulunkulu umyalo ukuba akhe umkhumbi. uNoah indodana kaLameki sithola la thola umbiko ukuthi akhe umkhumbi. Ubeneminyaka ewu-600 ubudala. Wathola instruction evela kuNkulunkulu yokuthi akhe umkhumbi. Wangathola instruction yokuthi akhe umkhumbi, waphelela lapho. uNkulunkulu wamnikeza yonke imininingwane ngokwemission amnikeza yona, noma ngokomsebenzi amnika wona uNoah, ongangokuba bazalwane wahlobo lesihlahla alisebenzisa uNoah walinika uNkulunkulu wama-measurements awumkhumbi, wawanika uNkulunkulu nokuba umnyango womkhumbi uzoba kweliphi icala, wawanika uNkulunkulu. Kanjalo namafasitela omkhumbi konke wakunika uNkulunkulu, simply because uNoah kulesiya sizukulwane noma kulabanye abantu abebephila emhlabeni ngalesiya sikhathi. uNoah emehlweni kaNkulunkulu ufunyaniswe eqotho. Emehlweni kaNkulunkulu uNoah wabonakala eyindoda emesabayo uNkulunkulu. Emehlweni kaNkulunkulu uNoah wabonakala eyindoda engcwele. Ngakho-ke ithi iBhayibheli bazalwane, uNoah la sifunda khona, sifunda uMfundisi Zondi la ukade sedlule khona uZamcolo. Ngiyaphuthuma amadodana nje, fast forward siye kuleli verse esifundayo. uNkulunkulu bekade ebhubhise umhlaba ngenxa yokufa abantu nangenxa yezinto ebekade zenzeka emhlabeni ezingajabulisa uNkulunkulu nezingakhombisa ukuthi abantu bayamsaba uNkulunkulu. Izinto ebekade zenzeka, izinto ebeziveza abantu belangazelela kakhulu izinto zenyama okudlula izinto zikamoya. Izinto ebezenzeka, izinto ebeziveza abantu emhlabeni bebencama ukuthi benze isono kunokuthi babengcwele. Izinto ebezenzeka emhlabeni, abantu bebencama ukuthi ongcono singalandela umuntu kunokuthi silandele uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu bebengamboni emkhulu ngenxa yezinto noma ngenxa yesiphithiphithi ebesenzeka emhlabeni ngaleso sikhathi. So-ke uNkulunkulu ubesethukuthela kakhulu, wayesethatha isinqumo sokuthi ajezise umhlaba ngokuthi awubhubhise ngamanzi. Ithi-ke iBhayibheli ukuze umhlaba awubhubhise ngamanzi ngenxa yokuthi kunale ndoda eyodwa eqothe emehlweni kaNkulunkulu, noma abanye bonke emhlabeni imvelo yonke ingabhubha, kodwa uNoah nendlu yakhe uzosinda. Ithi-ke iBhayibheli uNoah wangena ekunjini eseqeda ukwakha, wangena nendlu yakhe. Ningikholelwa madodana, angizukuyisho leyo ukuthi abantu bamhleke uNoah ebabiza ukuthi bakumkhumbi ngoba angitholanga lelo vesi kule ndaba. Kodwa-ke bazalwane, ithi iBhayibheli
ukubhubhisa uNkulunkulu akade kwenzile ukubhubhisa wayibhubhisa bazalwane umhlaba wonke wasala uNowa nodaba nendlu yakhe kodwa amadodana lamavesi esiwafundayo lokusuka eqaleni kwalendaba yaNowa nomkhumbi alikho iBhayibheli sukoluthe la ivesi ethi uNowa nendlu yakhe babeqotho kodwa kulokugqama indawo yokuthi uNowa wayeqotho uNowa wayeqotho kodwa uNkulunkulu mangabe sethisa umusa wakhe uNowa wehlisela ngendlu yakhe ingqondo yami yahehla amadodana nguyele etilongweni mangabe uPawulu noSila beboshiwe lithi iBhayibheli ufundisa uzonke babedumisa uNkulunkulu etilongweni beboshiwe besemanketangeni iBhayibheli kodwa-ke mase sivezela ukuthi-ke indawo yokuthi uNkulunkulu mayisephendula umthandazo wabo usivezela ukuthi-ke onke amasango amakilongo onke avuleka zakhululwa zonke ifoshwa kodwa sibathiwe kwanga bedumisa mhlawumbe khona omunye ayememeza ukuthi lamadoda sibangela umsindo mhlawumbe khona omunye ayememeza ukuthi lamadoda azoqeda nini sifuna ukulala thina kodwa ufika umsana kaNkulunkulu wathi akuzukiba laba kuphela aze bemdumisa kodwa ukuze nabanye bambone uNkulunkulu ukuthi leli tilongo akusiko kuphela umhlaba nje osakhona uNkulunkulu kumele ukuthi adunyiswe lapho-ke madodana nawo umgomo wonyaka ukuthi nje ngaphandle ezilongo madoda umhlaba usekhona ayikho isizini isihlalo ezosigetsha ngamanye amazwi nouzwa ukuthi akuvukubona uye enkonzweni ngamanye amazwi nouzwa ukuthi akuvukubona ukukhulumisa omunye umuntu ezilongo umhlaba usekhona isizini nesizini izofika ayikho isizini ezodonga and konke kuzokwenzeka ngentando kaNkulunkulu madodana yakhumbula iBhayibheli like lakhuluma ngo-Elijah esentabeni yaseKhameli mthina nabaprofethi babhali ithi iBhayibheli kufanele uNkulunkulu abamkhonzayo noNkulunkulu okhonza u-Elijah kubonakala uNkulunkulu onemandla ithi iBhayibheli abaprofethi babhali bamemeza nondaba bangaphendula uNkulunkulu zathula iy'thixo bamemeza ukuthi uNkulunkulu ehlisa umlilo zathula iy'thixo zangaphendula ithi iBhayibheli babeze bayisike nangembese babunga igazi zathula iy'thixo zangaphendula bathi manibuyele nje ithuba ithi iBhayibheli kwangazuthi bazalwane uzamaza umhlaba waphendula uNkulunkulu wehla umlilo ezulwini zasha babeka bazalwane inkunzi yenkomo phansi yathelwa ngamanzi bathi uNkulunkulu yena uzoletha umlilo uvuthele inkunzi yenkomo ithi iBhayibheli wadilika umlilo ovela ezulwini wayishisa inkunzi yenkomo waze kwashamisho inkonzi wangasala ngisho inkonzi washamisha amanzi ayegeleza ehamba emhlabathini ngoba wethu uNkulunkulu njalo bazalwane ngesikhathi esifanele uyalenza iqiniso ngesikhathi esifanele uyafeza isithembiso sakhe bazalwane zilonje umhlaba usekhona ayikho isizini engezofika empilweni futhi bazalwane ayikho i-shortcut makuwusizini yokuthi sizokhala nje kodwa singakhali ngazuthi uNkulunkulu akekho uma usizini yokujabula sojabula nje ngoba yonke besibangile ukuthi umhlaba usekhona ngaphandle mawuthi umhlaba usekho umadodana ayikho isizini ezoba khona shuthi umhlaba uzobhubha kodwa uNkulunkulu uthi angizukule ngilinde ngibhubhise umhlaba ngale ndlela engenze ngayo yezikhukhula bamuka abantu baphela kodwa namhlanje ebusuku ngiyamemezela nje bazalwane ukuthi as long as it endures bazalwane ayikho isizini bazalwane zokuphela onke amasizini azofika uNkulunkulu bazalwane enye into mhlawumbe engabuyeki inkinga ufundisa uzonke ukuthi kwamthandazo wethu sithi siyothandaza kukamtshomela sithandaza sesinayo impendulo vele eqondweni ukuthi manginesidingo semali sikoluthe ngicela uNkulunkulu imali ngicela usizo lemali kodwa nginalo eqondweni ukuthi unqayi yakakoda ngizocela unqaya yini kambe ngiyathandaza ngiyocela ukudla
ngithandaza senginayo impendulo emqondweni ngibonile ngena ngekrosa umntana omhlophe vele kuthi maka umntana omhlophe ngithi weyitela kena afika labule athi ayikho bese uNkulunkulu ngibone ngathi akanama